بخیر هاتی قاصد خدا، بخیر هاتی نور چعوا، بخیر هاتی خاتم الانبیاء، بخیر هاتی لسر سرا و لسر چعوار هاتی. گلی ملت محمدی مهوان جدورن دور و نیز هاتنه، عاشق و دلدای نور چعوا و تمام بخیر هاتن لسر سرا و لسر چعوار هاتن مولود محمدی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Aziz peygamber aşıkları, aziz Batman, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hamdolsun şanı yüce Allah'a, hamdolsun Rahman ve Rahim olana, selam olsun alemlere rahmet olana, selam olsun ahlakı en güzel olana, selam olsun adalet güneşine, selam olsun ahlak ve adalet rehberine, selam olsun ümmetin tek önderine, aline ve ashabına. Ey sevgili, mevsim bahar, nurlu doğumunla yeniden yeşerdi, tazelendi umutlar. Hoş geldin, safa geldin, ümmetin olmakla şerefyab olduk. Selam sanadır aziz peygamberim, salat sanadır aziz peygamberim. İşte yine buradayız, Batman'dayız, yine meydanlardayız. Batman'dan Medine'ye, Nuri Pakine sonsuz salat ve selam olsun aziz peygamberim. Aziz peygamber aşıkları, değerli kardeşlerim, değerli hanımefendiler, sevgili çocuklar, tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Gününüz şimdiden mübarek olsun efendim. Programın akışını kısaca arz edeceğim. Hemen başlıyoruz Allah'ın izniyle. Yine kelamların en güzeliyle başlayacağız. Mevlid-i Şerif dinleyeceğiz. Günün anlam ve önemine binaen Türkçe ve Kürtçe konuşmalar yapılacak burada. Ve birbirinden güzel ilahiler, ezgiler dinleyeceğiz. Peygamber Sevdalıları Vakfımızın bu yılki mesajına da inşallah hep birlikte kulak vereceğiz ve güzel bir duayla bugünü tamamlayacağız. Bir kez daha mübarek olsun, hayırlara vesile olsun diyorum. Gelin mevanem bi kıymet, mevludame ve bi khondina Kur'an-ı Kerim dest pê bike inşallah. Ji bo khondina Kur'an-ı Kerim Gazi Molla Münir El Cevad dikin ser mikrofonu. Kerem kin seydan. Ya Resulena, ya Habibena, ya Tabibena, ya Mevlana, as-salatu aleyh, as-salatu aleyh, as-salatu aleyh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات
السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وعلى نية القبول والشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء. الفاتحة. الصلاة
Aziz misafirler, bu güzel tilavet için Şeyh Münir El Cevad'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine sağlık diyoruz. Programımız devam edecek ama birkaç hatırlatmayı burada yapmakta fayda var. Gerçi biliyorsunuz her sene benzer şeyleri söylüyoruz ama tekrarında fayda var. Öncelikle tüm görevli kardeşlerimizin yönlendirmelere riayet etmelerini istiyoruz. Kesinlikle vinçlerin üzerine çıkılmaması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu hem tehlikeli olabilir, görüntü açısından da hoş bir görüntü değil. Bayrak taşıyan kardeşlerim biraz daha gerilerde dursalar, önde duranların, arkada duranların görüşünü engellememiş olurlar. Biraz daha geride durmanızı istirham ediyorum. Kayıp çocuklar için alanın arka kısmında tam şu orta yerde bir çadır var. Şayet yakını kaybolan olursa o çadıra başvurabilir. Bir kayıp durumunda da oraya teslim etmenizi istiyoruz. Evet, bir diğer önemli husus da Allah göstermesin bir olumsuzluk olduğunda bana göre sağ tarafta bayanlar için sağlık çadırı, sol tarafta da yine erkekler için sağlık çadırı kuruldu. İhtiyaç olması durumunda lütfen oraya yönlendiriniz. İzdihama sebebiyet vermemek için alan geniş, çok yakın durmanıza gerek yok. Biraz daha mesafeli durabiliriz. Aramızda engelliler, yaşlılar, çocuklar var. Lütfen onlara da yardımcı olalım. Çok teşekkür ediyoruz anlayışınız için ve programımıza devam ediyoruz. Em ehli hubbu evinin, dozvane dini mubinin, lepey Muhammedi eminin, evindari Muhammedin, reçu riyavi ya meye, doza vitim doza meye, rezanetim lpeş ya meye, evindari peygamberin. Gelin beyvanın bi kıymet, eme vega, gazi Brian Khobikin, jibo khundina Mevluda Şerif, keremkin Brian me. يا رسولنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا مولانا الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي الرحمن الرحيم بجمر حمد سناي قلب جانم ددن بوي خالق كون ومكان وي بإنسان دا يزان باكرم خندنوهم حكمة علم وكلم أولوهم آخر رب عظيم هم عليم وهم كريم وهم رحيم مالك أفلاك وأسمان بحر وبر رازق حمله هين روح دبر أنت ممآن وجود بقدرته جن وإنسان وي باسم رحمته نعمة خوش أمكرن كمسلمان هم محمد سرسري ما كرشمان بوي هداية دام قرآن
مال اوج بوي مسكين وجارة فرقلك في الحنون بو بقدر خنجي فلك لو جبوي رحمة إله العالمين هاتي ينسر عالم نور الأمين بقرا دستي مؤمنا أي جان جان سيو سيوان سر ما بتروجا قران خوش نزانم وصفي بيجم لو نبي بالسلام من رب عالم سرتبي امجي عشقا جان ودل خوش كلام هرب بيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
نشان النور وهاتي قالك مو بحساب كهنا ذابي آري وكاري غراب واسفي عيبي لو لدورا وينبو لو كنورا أحمد فقبير أبو ارشرين بو برد لباوي خواه وسد وهدا بود برجاني ويله تربو عبد المطلب لي ويدزان هنا كرخي زوج عبد الله جان اسكو جرابي نجنكي بر دلال امشي مالك بر عسيلون عن حلال او تمامي خيزرن دي مكيا جر مناسب ديك جاور ماليا امين فاخو تمسبو بخدر هم عسيلو نازنين ومعتبر بالشرف دايق وداي لا مكان او نخنجي والد جمنة جهان رابو عبد المطلب كركار وبار دعوتك يلكي مزنجي كرجوان خلق مكة تبدهات دعوتي هم نكاها وانبرن وساعتي باري نور سربوك وزاوى ودمي داملك تسبيح رب عالمي بقدر أولي بار بهرد وسات لو جوان شيبو يا فخر كائنات أو مشرف نورا أحمدي دايوان ولو خداي سرمدي بوري ششمه سروي زالا هر دكان أو سعيد بن وشمور جهر زمان يكون سوا شو ديار غربتي آمين بحملي ومادر حسرتي شوقي هذا كروان الشامي ظاهري وي ببينه وجين مال دايري إذا مو قسمة ورق وبربمان ونخش كد مال مدينة بمجال خلقي كروان شو بريك انت البشان مالي عبد الله دين وإيشا قران وقت كروان هاتي مالي لو نهاد وين مادي باو ديار ولا çünkü bazı rigane karvanda haber get ya hüzni hanedanlı kader Yavzu Haris tuye yesri beşimal ve gel ya evteni hadi beheval 25 سال عمر جان دلبری شربت آمرنی بخوار بون ودنی مالی یسی به مکان هجرتی مالی یسی به دیار فرقتی اول غربت ما تندنا مقبره لو نهات واسلا حبيب ما دري هنق عبد المطلب بافر نجار بويا غمقين اوجي دردي بدبار ويجي إشان أبو دل باختيار برشان دن حس شابان بجمار بويا مازون هرچه تشتي سر زمين سر وفاتا بابي ناري پرگرين هر دو چاوه آمینه بون مثل چم یک دم مهلت ندایه درد و غم وی ولد یار وی ولد یار وی ولد یار وی ولد یار لو ندیوی گود که من صدمه دود که عزیزم جمال مال غربته استنی هشتم دینا و فرقته کانی عبدالله جوانم کر وفاد دایا سر جرگود من لو شواد ما هي طاقت بگیرم هی هوان سردن شواب بکم صبر و قرار
هاتا قردن سرمدن يا وصلتي مبدنا ضاعه درد حسرتي ما يتيم أولادي من باب إخوتي والدنيا جاركي باب إخوانتي والدنيا جاركي باب إخوانتي غنى خوي ضايكا جن مصطفى نبض لي خوي بامي وندر دو جفا أو يتم آني دني بحكمتا كريا أمثل أو جبوي ملتا إخوتي نامين أو نورا جهان لو جبوي ربي عالم دوشمن ربي عالم كتر الهر هامية حاضروهم ناظر لو الهرجية أمجي عشقا جان ودل باخش كلام هرب فيجن الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله عيدا وججني لعالم ضايران السلام عليك والسلام عليك حتى دنيا مصطفى لو ست بيروز الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هطوايا مسكيني براز والسلام عليك ست بيروز هط خاتمي بيغمبرا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطياني يا رم سد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطقاعدوني زاني دوز الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطمرشدي ممنا الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز عطقنجي إنسان وجنا الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هط بخشيباني باغدين الصلاة عليك والسلام عليك لالي ونسرين ونرقس بونشين الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هط خورشيدي أرض وسما الصلاة عليك والسلام عليك حتى بيبو مرحمة درد وغما الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد أو شفيعي محشري الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد خدي حودي كوسري الصلاة عليك والسلام عليك ست بيروز هاد لو محمد شاسوار الصلاة عليك والسلام عليك
شاه انبياء الصلاة عليك والسلام عليك هات نور قلب جاني اولياء الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروس هاد رهبر ذي امتي الصلاة عليك والسلام عليك هات امام بشيفان دولتي الصلاة عليك والسلام عليك بيروس هات عافي طباهر هيا الصلاة عليك والسلام عليك مرحبا اي مظهر وحي كلام الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروس هات سرور مال السلام الصلاة عليك والسلام عليك بيروس هات دوم امشي خلال الصلاة عليك والسلام عليك سر خير بأبو هارو ابن وراس الصلاة عليك والسلام عليك سد بيروز سد بيروز سد بيروز الصلاة عليك والسلام عليك امشي اشقى جانود الباخش كلام الصلاة عليك والسلام عليك حربي بيجن الصلاة والسلام الصلاة عليك والسلام عليك تكبير تكبير إيراج جمالات تدلي من ببرينا الله حبيبي تبيبي وكوينا مثل أنا آدم وانا إبراهيم وانا نوح يوسف بتمحبوب وليعقوب شيرينا يوسف بتمحبوب وليعقوب شيرينا غيري تنهندر سدف بحر وجودي لو لازم انقذ تبكن راه مدينة لو لازم انقذ تبكن راه مدينة قافا كنت هاتي بويراي الهرجي ايدي من ديزل مخرابي وشرينا قردت نبويا ندبو شرخ بداير سرقشت شوقي تتنينا ملكينا سرقشت شوقي تتنينا ملكينا جارك تنزركي من مسكين خريبي برده مجحبسو وج زندان درينا برده مجحبسو وج زندان درينا
تج عثمان وعلينا مقتول فراقا تج عثمان وعلينا جارك شفاعت كي بنابي خوش بومن لو راكم لغي لتإمدادي شنينا لو راكم لغي لتإمدادي شنينا الصلاة عليه الصلاة عليه الصلاة عليه تكبير تكبير Sen kokmayan gülü neyleyeyim? Neyleyeyim sensiz baharı? Sen doğmayan günü neyleyeyim? Neyleyeyim sensiz ben dünyayı? Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem, meltemi istemem. Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem, istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbül olsa dinlemem. Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim. Sılası sen olmayan gurbeti istemem. Vatanı istemem, istemem. Aziz peygamber aşıkları, Mevlid-i Şerif için kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz her sene etkinlikler münasebetiyle Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın adını zikretmeyi biraz daha arttırıyoruz. Öyle ki salavat seferberliği başlatıyoruz her sene. Bu yılda hamdolsun Şubat ayından bu yana devam ediyordu. İnşallah durmadan devam edeceğiz. Onun adını anmaya, onu zikretmeye, ona salavat göndermeye devam edeceğiz. Bu seferberliğe gösterdiğiniz katkı için ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ve efendim şimdi biraz coşku lazım. Herhalde hazırız. Ama bir istirhamım var. Lütfen biraz hassasiyet göstermenizi istiyorum. Bakın ön tarafta çok ciddi yılma var. Bayılanlar var, düşenler var. Allah rızası için birer adım geri. Hareketlilik görmek istiyorum. Birer adım. Allah razı olsun. Ve birinci ilahi faslı için söz sanatçı kardeşlerimde. Buyurunuz. Tekbir! 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah Teala şirine seni söylüyoruz. Şirine, şirine, Nur Muhammed şirine. Mizgine, mizgine, Nur Muhammed mizgine. Ama coşkulu bir sesle hep beraber haykırıyoruz. Evet, bayrakları görün. Tekbir! Bu haram Muhammed'e, Mevluda Nur Ahmet'e.
دوی مهارنگاره حاطنات پیروزه دی میدان داهه ایبونات پیروزه دی میدان داهه ایبونات پیروزه بخار بخاراته بینیا خوشاته کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه کیف و شاهیامه حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 ایبونات پیروزه به خیر و خیراتی سر چواراهاتی خلاص یابی ولاتی آرمانجات پیروزه خلاص یابی ولاتی آرمانجات پیروزه عشقات و تزمان به هزاران میدان دیوینا جان و جانان حاطنات پیروزه دیوینا جان و جانان حاطنات پیروزه 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 حاطنات پیروزه 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 ایبونات پیروزه پیغمبر و خاصوعان لتسلات و سلام قربان دیو بابو جان مورات هر پیروزه قربان دیو بابو جان مورات هر پیروزه ایدا اوین دارایه عشق یار یارایه گلستان مردایه حاطنات پیروزه گلستان مردایه حاطنات پیروزه
Maşallah. Barekallah. Ev eşku evina ve mübarek be ey Batman. Mübarek be inşallah. Huda jühnermendi merazi be. Zevali ne deden gevan inşallah. Hayrül beşer. Reisi enbiya. Eşrefi mehlukata. Habibi dila. Tabibi derda. Şah-ı Arabu acema. Şefii roja giran. Heviya günahkara. Fekra temmam alem. Taca sera. Ronahiya çava. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Geli meyvanen bi kıymet. Eme vega. Ji ittihadül ulema. Muhterem Seyda Molla Beşir. Gazi platformu bikin inşallah. Vel peşberi ve bin. Keremkin Seydam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گلی اویندار پیغمبر گلی مسلمانا روجا و مبارک به ججنا و مبارک به مولودا و پیروز و گلکی مبارک به انشاءالله. امو جارک دی ده حضور هفدنا دوی برنامه هادا ایصال پیغمبر عدالت و اخلاق حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و سلم و هر دو خصوصیت وی بقیمت بکن. امی بحث عدالت پیغمبر بکن گلی مظلوم مسلمان گلی مظلوم دنیای گلی جغرافیا اسلام او جغرافیا کو خوین تے ددہر کے گلی مسلمان مظلوم او مظلوم کو مملکت و تالاند بے باجار و آخر و خوپاند بے ناموسا واد ناف دستو پیادا تی حرماندن ای گلی مظلوما چقا ام ایرو محتاج عدالتا پیغمبرن چقا ایرو ام محتاج رهبرتی و ریزانتیا پیغمبرن چقا ایرو ام محتاج سنتا پیغمبرن عدالتا پیغمبرن لورا تو وقتی امتا پیغمبر حوقا جهو نکتیا تو وقتی حوقا مسلمان پریشان نبونا عزتا و شرفا و مقدسات و عرض و مملکت و آخر خوپان نبویا بله جبوی قاسی رو ام دخوازن بحثا عدالت بکن لورا ایرو ام جآفونان زیدتر محتاج عدالتنا محتاج عدالت اسلامنا لورا بچونا عدالت پیغمبر هر تشتی مچویا گلی مسلمانا خصوصا که اول اوه گرک ام باش بزانبن کو تو انسان تو مخلوق لسر عرضه
دا اصل خدا نه مظلومه نه مستضعفه نه بے حقه خدا بیچا و هنگیا کو انسان خلقان دیا ارض و آسمان چاوه به حق و عدالت اداره کرین هر مخلوق دا عرضه دجی وک رزقوی وک نفساوی وک حیاتاوی ناکه تمام حق و حقوق ویجی خدا پہ ردائیے دا اوانا بے شبهیا کو حق عدالت لجم خدایا پیغمبر خدا دا حج وداع دا هنگیا کو خطابی مسلمانا دکر دگو ای گلی انسانا بزانبن خدا حق هر مخلوقی دائیے دا کسا کی بے حق و بے معاف دوے دنیا ہانے کے دا تنیا خصوص دعا خدا تعالی حق لجمویہ گرکا انویجی جبیر نکن آیتا کریمہ خدا دبیجے قل الحق من ربک ای پیغمبر من ای پیغمبر من تج انسان آرا ببیجا حق لجم رب تیا عدالت لجم رب تیا حقوق و تمام خوشی و حضور لجم خدایا جبوه گلی مسلمانا ای گلی وانه کل عدالت دگرن لخوشی دگرن لحق و حقوق دگرن ام في آية جبير نكن حق لجم خدايا اي عادل خدايا اي خديكو تمام مرحمة الهر انسان ومخلوقاتي كري خدايا هنجاكو ام حق وعدالته جغيري خدا لدفركتي بقرن نممكنك وام ببينن وككو ايرو ام دميزينن بصالو زمانا جوه مظلومیت و مخدوریت هانه هنگا کو ام دخوازن خوا خلاص بکن ام دچن دوه دری اوروپا ام دچن دوه دری امریکا ام دچن دوه دری نظام کی ام هیویا حقی جواد کن شخوا ما حقی بدست نخست تشته هیجی پیوچو لورا حق لجم خدایا حتی ام ونگرن بال خدا نممکن هم بگجن وان خصوصی هانه که یکی دیتره جی گرکه کو امزان بین او جی چیه گلی مسلمانا خدای تعالی او حق و حقوق کدابو مخلوقا جبو نو اخرا کرن جبو کس ظلم الکسی نکه او عدالتا کو هاتبو تاسیس کرن جبو وره محافظه کرن خدا پیغمبر شیان دبون جبو وینا که خدا پیغمبر جبو کو حق و عدالت وره محافظه کرن شیان دنگلی مسلمانا لتمام حیاتا پیغمبر میزینن هر پیغمبر کو هاتیا خودیتی لحق مظلوما کریا لحق بندستا کریا مظلوم و مستضعفه خول دور پیغمبر آدانه هف و ای کل همبر پیغمبر جرا بونا مستکبیر بونا اوان ظالم بونا فرعون بونا نمرود بونا قارون بونا او ذهنیتا کو ظلم کری اوانا لهمبر حقی و پیغمبر راد بون جبوه ناگره که ام ویشش بیر نکن حتی کو ام حقیه دی اسلام ده نبینن دو سنتا پیغمبر ده نبینن دریا پیغمبر ده لی نگرن جاره که دیتره نممکنه کو ام بگیجن حقیه لورا خدا دو قرآن ده في حقیقت ده بیشه ده به امرت لأعدل بینکم از هاتم امر کرین خدا امری مکریا کو از عدالت تاسیس بکم دناف ودا جبو عدالت از هاتم شیاندن خود پیغمبر خدا ده بیشه پیغمبر
بوی آیتا هانه که اعلان دکد به ای گلی مسلمانا وظیفه من خدا اجوار شیان دمکو از حق و عدالت تأسیس بکم محافظه بکم اگر کو امرابن وان حقیقتا جبیر بکن حال موی وکا ایرو لیوره امی وکا ایرو پارچا پارچا ببین امی بکوین ناف دستو پیادا خصوصا کی دیتره گلی مسلمانا خصوصا کی دیتره تنبونا عدالته هلاك جبو انسانيته بيچاو عدالت تملي ملكا تملي سلطنته عدالت تملي حقيه يا حق عدالت تملي خوشيه يا بيچاو عدالت اف ديري هانيك حمي جدس دچن هكذا تنبونا عدالته جي جبو ملتا دائما سبب هلاكتها ديس خدا في حقيقتها هانيك بآيات في شكل مرد بيجي ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن أجركو حقي عدالتي لقور كيف إنسانا وريشيكرن يعني لقور إنسانا حق چيا باطل چيا خير چيا قنجي چيا نقنجي چيا اگر إنسان فينا نلقور قرآن نلقور وحي نلقور سنة پیغمبرا و تسبيتا هانيك بكن اگر إنسان لقور كيف خوا عدالته تعريف بكن اولوه گوری عدالت ناشخوره چه بکن و آسیمان هر افساده و عرض هر افساده و تشته کدنا و ارض و آسیمان دنا او جه هر هلاک و افساد ببن ونج في آية چه فهم دکن که ایجا ام لحال خوا ميزينن ایرو عرضا ما افساد ته دهيتونه يا كال سوري ميزينن كال عراق ميزينن كال يمن ميزينن كال عراق ميزينن كال فلسطين ميزينن كال أفغانستان ميزينن كال كردستان ميزينن كال جغرافيا إسلامي والكرد خوازن ميزينن ونه چه ببينن اي قلي مسلمانا دوي عصر آخر دا عصر تكنولوجيه عصر بحث حق وحقوقي عصر بحث ديمقراطية بحث إنسان حق لري هر روش دفي هر كسي كمنابي نتيجة ميزين النتيجة چه هيا إيرو دا عرده دا خوين هيا كشتنا زاروكا كشتنا بيركا خراب كرنا معبدا جامية تالان كرنا باشارا حرماندنا ناموسا هياش غيري بيبي بچه هيا قيجوه افساد كي مصدر هيا قيجوه هلاك كي مصدر هيا والله آسيمان جي كتيا هلاك چما موسم مداهي ند وقت خود نويجا بارانا ما برفا ما هاوينا ما گرما مداهي مصيبت olarak ند وقت خود افتشتهانه كي تنكرن سبب چيا وفهم كرفيقا سبب چيا وندزانن كو ايرو چمام دوي حالي دنا جبوكو انسان بويا تابع نفس اخوا كيف اخوا قانون و نظام خوي جبو خوشي اخوا لگور دل اخوا چه دكن نلگور وحيه حلبكي من برياويقا جورگو مگو حق لجم خدايا قرآنونو دبيجي پیغمبر ماموست حق و عدالتنا پیغمبر شوانتیا حقی و عدالت رهات نشیاندن ایک عنوان حقیقتا حمی باویج ندوره کی تشتی کوره پیشیاموی اف بی جبروی لازمکو ام ببن تابع وحیه جبوکو براتی چه ببی اف حرب بسکنن اف خوین بسکنه اف ظلم بسکنه اف حصر چاوا بسکنن اف هلاك و افساد جبوكو بسکنه
والله يكريها أو ريا چيا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما پیغمبر گوتیا پیغمبر ملتك جهلاك خلاص كر نوصا جعصرا جهالته او عصرا كوتيدا زاروك دهاتن كشتن قيزك دهاتن كشتن بصاغي او عصرا كو ناموس تيدا تنبو او عصرا كو اي بقوة خصنا بن دست اخوا او عصرا كو انسان حرد بونا كولا او عصرا كو افت وحق وحقوق نمابو عصرا جهالته عصرا طاريتيه كي خلاص كر كي او ملته كو نياري هفبون كي خستن براي هف پیغمبر خدا و عصرا سعادته كي انشاكر عصرا خوشيه عصرا براتيه عصرا ناموسه عصرا مرحمته كي انشاكر كي جان ليدري كي جان سروكي او عصرا انشاكر بو كان بين بيرا خوا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم و هنگا خاطر جما خواست گو ادو تشتا جورد هیلم مده و هر دو تشتا خوبه بگرن و نهود چن هلاکه اف حقی اف عدالت اف سعادت اف خوشی حتى يوي دوام بكي ما تشكر ما جبير كر ما اف حقيقة جبير كر چهات سرما جارك دي انفقريان سر حال خوي بريب جارك دي خوين جارك دي حصر چاوا زارو کے مسلمانا وکا ماسیه مری لبر چماب آوید کون هر رود خبر آدوانی کو غرق دبن مسلمانن ایکو د جامعه د اوروپا د تین کشتن مسلمانن ایکو حقارت لواته کرن مسلمانن لورا مدتش ترک کرن عدالت یک جه تمل عدالت قرآن اید دواجی سنتا پیغمبر انشاءالله از وقت وزحف ناستینم ایجا عمل پیغمبر خو میزینن چخایر و محتاج ویلی درینا او پیغمبر عدالت هوق اهمیت دا عدالته اگر کو دوی عدالت آهانه که دا قیزا خو عفو ندکر بینن بیرا خو جبنو محزونیه بیرکه کی دزی کر بو جملتك اشراف بو يعني جمال مزنا بو ان دوست پیغمبر شیاندنا بالغو کاش پیغمبر بیجا بلا وی پیره کی عفو بکے دستے وینا جینے کے وی بہت کے وا الہانے کے پیغمبر عادز بو گو والله کو قیزا محمد فاطمہ دزیے بکے سے دستے وی جے بکم اس قیزا خدا ہی عفو ناکم رئیس دولت اسلام بو گو او ملت پیشیا وجی جبوی قاسی چو هلاکه اینگا ایکو تورپیل بون ایکو زنگین بون ایکو پشتاوا هبو ایکو خالوانا که هبو چکر بان جوارد ما جزا نداتا تطبیق کرن اما فقیر فقارا هنگا کتشتاکی بچوک دکرن دولت دکت دوره قانون دکت ندوره ندهات نعفو کرن جبوی او انسان چونه هلاکه يعني گو عدالت تنبي وحلاكت هبي اسقي زاخوا ترجيحي سر عدالتناكم هنجاكو ادنق بين عدالة حضرة فاطمة دبمنم والله يا زي فاطمة بقربان عدالتي بكم واز ترك عدالتناكم خصوصا كدي از جوار بيجم ديسا پیغمبر خدا دا حرب كده حوالي اخوات خستنا دوزنا حربه دا لگو روایتا دبی دار دست پیغمبر دبو او دزکه یکی هر حال دوی رحسس دکه ناوی او قاشه روزه کی پیغمبر دبیشه از ناخوازم بحق عباده هر ما حضور خدا حق کی لسر مبهبه بلا بیجه زی حقی وی بدمه پیغمبر جبو خاطر حقی خرانه بی عدالت خرانه بی جزال نفسا خو تطبیق تکر خوشی عفو نتکر و کاشرا دبی فلان روشه توصال مکر یا رسول خدا از خوازم حیفا خوش تهلدم حقی خوش تبستینم از دوف دریج ناکم
حضرت ابو بکر حضرت عمر صحابه یالوارمشی و قاشه دبند به چاوته رابط قامچیال پیغمبر بخی نتیجه دا پیغمبر خدا به دفشه بردن پیغمبر خدا زکه خوی مبارک ود که چونکو جرد بید به هنگا تلمدا اجی تعظیبم تجید به تعظیب به و صحابه دگرین چاوه پیغمبر خدا حد وره تطبیق کرن اما رسول خدا اصلا تعویزه ناده اشتا لیدر و نتیجه داده او انسان جی دخوازه لاشوی مبارک زیارت بکه به مقصد تشتکی و صاد که ولی حلال دکه یعنی حضرتی پیغمبر بشخص خدا هیچ عدالت نرویا خوب قربان عدالت کریا روشه کی دیسا حضرت عباس آم پیغمبره هم مسلمان نبویا ده حربا بدره ده ته اسیر کرن جه اسیرا فدیت استاندن جبو کوا سر بس بردن عباس یدینن صحابت بیشن اف آپ پیغمبره جبو پیغمبر جبو خاطر پیغمبر ام آموی دستوی کلم چناکن ام فدیه جه ناستینن اموی سر بس بردن خبر جه پیغمبر رته پیغمبر خدا به نا والله اگر کو درهمکی عباس جوانه دیتره کمتر به قیمه منای نبیش نام پیغمبره از آپ خواه قایر مشناکم از تربیل ده مقابل حقیه ده عدالت ده از ناب فلان کس آپ منا آپ خواه عفو نکریا قیزا خواه عفو نکریا خواه عفو نکریا پیغمبر خدا بوی شکل العدالت خودی تی دکر پیغمبر خدا عمر عادل ده مكتب عدالتا پیغمبر ده مزن بو عمر عادل ابو بکر مرد عد مدرساوی ده مزن بو حضرت علی حضرت عثمان بإفتا خو بتربیه خو بمردیتیا خو بوی اخلاق خو شکل کر مزن بون لمكتب عدالتا پیغمبر ده انسانی هانه که مزن بون بریا هنگی زارو که خو رحمت کرن جبر وینا که گلی مسلمانا پیغمبر خدا تابع مثال هانه زحفن پیغمبر خدا دناو مسلمانا دا هیل مکه براتی تأسیس کر لمدینه بناو وسیقه مدینه مسلمان مشرک یهودی فلا پود پرست تمام وان قوم ها دین و فرقلی زمان و فرقلی ارقوانا که فرقلی چه بو پیغمبر لمدینه حمی دبن عدالت دا دبن صلح و سلامت دا حیاتك دو درج بو آدام شاندن افقا انسان هانه که دبن عدالت اسلام دا دبن عدالت پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حضور دیتن جبر وینا قالی مسلمانا قالی مظلوم دنیای ام محتاج عدالت پیغمبرن پیغمبر خدا حج خاطر دا غازی مسلمان دکر غازی انسان دکر دکو ای گلی انسانا رب و یکا باب وجی یکا رب و الله و خدا حمی ون خلقاندنا باب وجی آدم ون حمی جا آدم جی جا آخیا یکی عرب جبوكو عرب جي عجم نبقي مترا یکی كونا عرب جبوكو عرب جي عرب نبقي مترا یکی كرد جي ترك نبقي مترا اي ترك جي كرد نبقي مترا كس جي كسي نبقي مترا ونحمي كري بابكينا ونحمي عبد إلهكينا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مزناتي خوشو قيمتي اف حميب تقوى نش غيري في بيفا اي راش اس بي جي اي راش كسينا بقيمة ترى كاو عدالت كويرو مسلمان اسلام دبي انما المسلمون اخوة انما المؤمنون اخوة كاو براتي حلبكي پیغمبر مسلمان خصبون براي هفدو پیغمبر عدالتاوي بيرك خلاص بو بعدالتاوی زاروک خلاص بون بعدالتاوینا که افت کت میدان دا بعدالتاوینا که خوشی و براتی هات تأسیس کرن بعدالتاوی والله حیوان گشتن حق خوا لورا پیغمبر دگو
اف حیوانێک و بێدەب و زمانن دە حەقێ وا دەش خودێ بترسن وا برچی نەهێلن بارێ گران وا ناکێنەکن دناوە مالێ دەژ بۆ زارۆکە پێغەمبەر عەدالەت تەسیس کردبوو دگۆتە دێ و باوا دگۆ دناو زارۆکێ خۆ دەش خودێ بترسن یەکیش یەکی بقیمەتر نەبینن ئەگەر کو ئەز ئەولادێکی خۆش یەکی دی بقیمەتر ببینم ئەزێ قیزکا ژ کوڕکا بقیمەتر ببینم دمالێ دە عەدالەت چێ کرد دە عەبدیتیە دە پێغەمبەر عەدالەت تەسیس کرد لەورا بەری عەدالەتاوی ئینساناش کە فرارە عیبادەت دکرد ئەمە بە عەدالەتاوی ناکێ خدا حەقێ خدا دا خدا عەبداش ئەڵڵەه ڕە عەبدیتی کرد یعنی بکورتایی عەدالەت بە ئیسلامەیە پێغەمبەر ئەو تەوسیەی مەکریە هینگا کوچوویە دە حەیاتاوی دە دایما عەدالەت پێشیا هەر تشتی دەبوویە ئیرۆ حەتام vê fêm nekin em carna dîtirê em ve negirne ser vî eslê xwe derdê me xilas nabin ji ber wî qasî şair dibêje عدالت و حقی نایê heta îslam nebê hakim zulm ji erdê ra nayê heta ku Qur'an nebê hakim rast gotiya ez min dûvdirêjkirine wisa pêşiya min dibête dûvdirêjkir ez ê zilamekî Ewropayî insanekî meşhûr e ew tiştê ku em bîrê nabin ji me re gotiya dibê ev zamanê ku hewqa musîbetê insana weke çiya zêde bûne derdê wa fitnê wa nakê çiqa îro insaniyet muhtacê pêxember Hezretî Muhammeda eger ku îro ew sax bûne li dunyayê bûne wallahi ev derd û kulê ku em dikin û nakin nikan hal bikin weke vexwarina qehwekekî bi rehetî wê hal kirbûne ya Rabbî tu ê edaletê bêxê nesîbê me توان روژا جارك هدي تريب سر مربينه إن شاء الله خداي تعالى جوة تفضل راضي به خداي تعالى خير ومظن بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبير تكبير İttihadül Ulema Genel Başkan Yardımcısı saygıdeğer Beşir Şimşek hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu anlamlı konuşması için. Ey yar, ya Muhammed, hasrette beklenen yarsın. Nevruz sen, bahar sensin. Şu aşıklar meclisinde messeden cezbedar sensin. Batıl haddini aştı. Tuğyanın suratına kahreden şamar sensin. Mazlumlar korunaksız, mazlumlar tehlikede, ezilmişlere destek, yıkılmaz hisar sensin, yıkılmaz kale sensin. Sensiz hayat cehennem, her gün başka felaket. Kurtuluş sendedir yar, kurtuluş seninledir. Ey ümmetin tek önderi. Şimdi hep beraber bir selam gönderelim Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a. Geçmiş yıllarda yaptık hatırlarsanız. Ben hak ve adalet rehberine diyeceğim. Hep bir ağızdan selam olsun diyeceğiz. Hazır mıyız? Hak ve adalet rehberine. Selam olsun. Vahdet ve kardeşlik rehberine. Selam olsun. Gönüller sultanına. Selam olsun. Ahlak ve adalet rehberine. Selam olsun. Tekbir. Ey maşallah. Allah daim etsin coşkunuzu. Peygamber Sevdaları Vakfımızın 2019 mesajını okumak üzere Siyer Sınavı Komisyonu Başkanı Sayın Hamdi Aslan'ı huzurlarınıza arz ediyorum. As-salatu aleyh. As-salatu aleyh. As-salatu
Peygamber Sevdaları Vakfı 2019 Mevlid etkinliği mesajı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun kulu ve elçisi Muhammed'e, al ve eshabına olsun. 1. Peygamber ahlakı vefayı gerektirir. Vefa sevgili olana muhabbetin nişanesidir. Bu muhabbete en çok layık olan Allah ve Resulüdür. Peygamber adaleti İslam'ın yüce değerlerini korumayı gerektirir. Allah ve Resulü Müslümanların kutsallarıdır. Müslümanlar bunlar uğruna her türlü bedel ödemeyi borç bilirler. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. 2. Peygamber ahlakı ilmi fazilet sayar. Alimi varis bilir. Müslüman alimler tevhid yolunun devam ettiricileridirler. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkarlar. Peygamber adaleti ilme ve alime sahip çıkmayı gerektirir. Müslüman alimleri sahiplenmek İslam'ın ve Müslümanların haysiyetini korumaktır. Bu sorumluluk tüm Müslümanlara aittir. 3. Peygamber ahlakı aileyi saadet-i dareyn'in menbaı sayar. Aile toplumun çekirdeği ve korunması gereken kutsal bir müessesedir. Ailenin korunup yüceltilmesinin yolu, ey inananlar, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz fermanıyla mümkündür. Peygamber adaleti aile korumunu nikah akdi ile güvenceye alır. Neslin devamı ve toplumsal dengenin sağlanması ancak evlilik kurumu ile mümkündür. Nikahsız toplumlar huzursuzluğun, iffetsizliğin, kaosun ve güvensizliğin yurdudur. 4. Peygamber ahlakı İslam'ın şiar ve sembol değerlerine sahip çıkmayı gerektirir. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs'te İslam yurdu olup Müslümanların yolunu gözlemektedir. Peygamber adaleti İslam'ın kutsallarına sahip çıkar. Mescid-i Aksa İslam'ın bir kutsalı ve Müslümanların ilk kıblesidir. Kendisine bazı mucizelerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan yola çıkararak çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ulaştıran Allah her türlü noksanlıktan münezzehtir. 5. Peygamber ahlakı İslam kardeşliğini önceler. Bu kardeşlik Müslüman bireyden ümmet inşa etme anlayışını esas alır. Her türlü İslam dışı anlayışlar kavmiyetçilik ve milliyetçilik cahiliye adetlerindendir. Peygamber adaleti ümmeti bir bütün olarak kabul eder ve dokunulmazlık altına alır. İşte bu İslam milleti bir tek millet olarak sizin milletinizdir. Rabbiniz de yalnız benim. Onun için hep bana kulluk edin. Ayeti İslam adaletinin garantörüdür. Farklı coğrafyaların, milletlerin, ailelerin, sınıfların hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. 6. Peygamber ahlakı zulmetmemeyi ve zulmü kabul etmemeyi esas kabul eder. Zulümle ve zalimle mücadeleyi izzet bilir. Sakın zulme meyletmeyin ve zalim kendisinden olsa dahi o zulmünden alıkoyup
zulmüne engel olma düsturlarını prensip edinir. Peygamber adaleti zalimi ve suçluyu cezalandırmada İslam adaletini esas alır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mahzunoğulları kabilesine mensup soylu bir kadının yapmış olduğu hırsızlığın cezasını affedilmesini isteyenlere vallahi hırsızlığı sabit olan Mahzun kabilesinden Fatıma değil, kızım Fatıma bile olsa ayrım yapmaz ve cezasını verirdim cevabını vermiştir. 7. Peygamber ahlakı doğruluğu ve güvenilirliği rehber edinir. Müslüman birey ve toplumlarla ilişkimizin temeli güven, dostluk ve muhabbete dayalıdır. Peygamber adaleti yapılan akitlere ve anlaşmalara sadık kalmayı gerektirir. Devletler ve topluluklarla ilişkilerimizde Kur'an ve sünnetin bakışı esas alınır. Bu ilişkilerin zemini ve temeli ancak Müslümanların maslahatları olmalıdır. Medine vesikası ve Hudeybiye anlaşması bunun en güzel örnekleridir. 8. Peygamber ahlakı Kur'an-ı Kerim'in yüce ahlakını düstur edinir. Hazreti Ayşe annemiz peygamberin ahlakı, yaşayışı Kur'an'dan ibarettir diye buyurmuşlardır. Ve şüphe yok ki elbette sen yüce bir ahlak üzeresin. Peygamber adaleti Kur'an ve sünnet bütünlüğünü temel alır. Akılcılık, Kur'aniyun veya mealcilik adıyla zikredilen akımlar İslam akidesine ve nebevi metoda uygun değildir. Her Müslüman bu tehlike ve zararlı yollardan sakınmalıdır. 9. Peygamber ahlakı helal kazancı, doğruluğu ve iffeti esas alır. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Her türlü iffetsizlik ve fuhuş sapkınlık ve azgınlıktır. Sapkınlığın ve azgınlığın sonu ise cehennemdir. Peygamber adaleti adil yöneticilerin, bireyin ve toplumun hamisi olmasını bir zorunluluk olarak görür. Devlete düşen görev vatandaşlarını her türlü çirkin işlerden ve fenalıklardan muhafaza etmektir. Bunların devlet eliyle işlenmesi büyük bir felaket ve yanılgıdır. 10. Peygamber ahlakı her konuda ölçülü olmayı ilke edinir. İsraf, bireyi ve toplumu içten içe kemiren sinsi bir tuzaktır. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Çünkü o israf edenleri sevmez. Peygamber adaleti her işte ve herkes için sosyal adalet anlayışını gerekli görür. Toplumda elit bir zümre oluşturarak hakların gasp edilmesini kabul edilemez. Sadakallahul azim. Tekbir! 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 خدا عز وجل بزحفی جحمدین خجا راضی به انشاءالله تعالی او خودی مستضعف و فقیران او محمد امین و پربشان او رب عالم خدا می خوشک محمد دلال شیرین جمراشاند بساغی زاروی قیزک دکشتن دایکن دلال بحزن و شینه دهشتن وقتا رندی لرو عرده نهشتن خدا حبیب دلال جمراشاند بپوتا دین دروین چکرن بظلم و زوری جخورا کوله چکرن وقتا کو بیرقا کرفره هل کرن خدا رسول دلال جمراشاند بخوینه حبیب دلال بخوینه با آیتان
کوکا ظلمه هلکینه امید و ریدا حواله تبن زافرا اسلامي عين اليقين إن شاء الله گلی عاشقم پیغمبر و هنرمندمه به دنگ خوی زلال دی سال پیش بری و بن إن شاء الله کرم کم برایمه تكبير تكبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تب خيراتن سرچاواراتن ای اویندار پیغمبر. مبارك به مبارك به مبارك افضل وفيروز وخوش بمبارك مبارك به مبارك به مبارك صلوات بين الأمتم بالجارك تكبير تكبير تكبير
bayanları hep beraber gür bir sesle haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, özellikle erkek kardeşlerimden istirham ediyorum. Gür bir sesle hep beraber nakarat bölümünü tekrar edelim. Haydi yallah. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Geldi bak lisanımız, alevlendi aşkımız, Muhammed'i sevdamız meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Muhammed önderimiz, Kur'an'dır rehberimiz, İslam'dır özlemimiz meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed. Hep beraber haydi Allah. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi Allah. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Maşallah. Tekbir. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat, Ahmet ve Botan meydanlarda. Bayramdır bize Nisan, şenleniyor dört bir yan, Serhat, Ahmet ve Botan meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi canlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Bekler bizi meydanlar, coşkun sel gibi canlar, ümmet için yananlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi daha gül. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi Allah. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Takbir. Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetin yüreğiyle meydanlarda. Yaşlısıyla genciyle, kadını erkeğiyle, ümmetin yüreğiyle meydanlarda. Alınlarda bandajlar, yükseliyor bayraklar, tekbirlerle var meydanlarda. Alınlarda bandajlar, yükseliyor bayraklar, tekbir ve salavatlar meydanlarda. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Evet, son bir kez gür. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya, haydi ümmet Muhammed'i sevdaya. Tekbir! 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 Tekbir!
misafirler, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim star muhafaza eylesin. Allah bağışlasın diyoruz. Efendim devam ediyoruz. Bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın. Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim, bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem. Seni görmediğim vahalar bedevilerin olsun. Ben senin çölünü isterim, suyu istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem. Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem. Selam sanadır yar, salat sanadır rehberim. Saygıdeğer misafirler, programımız tüm coşkusuyla devam ediyor ve sırada şiir dinletisi var. Güzel Kürtçe bir şiir dinleyeceğiz. Değerli kardeşim Emin Gülsever huzurlarınızda. Evet, güzel bir şiir dinleyeceğiz. Hemen ardından buradayız inşallah. Tekbir! Tekbir! Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Geli mevanın aziz, geli Batmaniya, geli evindarın peygamber, untev bixeyr hatın. Dîsa sterka Nur Ahmet xuyabu, jiber ve em dîsa li ver civiyan, em ê bêjin sterka Nur Ahmet. حبیب خدا محمد هات بهاره نور دباره المالا آمینه کیف خوش عبدالمطالب ابو طالب حفاد و بختیاره حلیما سادیه دلگش و اوینداره مزگین بدن سیویا قیز و جن و کتیا بلا دل خوش بن همی مظلوم بن دست نگرین نلورینن هسرا نبارینن محروم و ربن سر بلند بن دوست و دستگیر وهات شرف و آزادی و رونی و نورا چاو وهات شاد و سرفراز بن برخدار بن شکیا تحت زور دستا پوت پرستا تفیا آگر آگر پرستا خدیا دورا زردشت و یهودیا فله و مجوسیا قیر و واجین به شیطان و جهودا کت دست پیکر دورا حق و عدالت عرض و عزمان شرق و غرب ملک و روبر مزگین ددن هر فخر کائنات حبیب خدا محمد هات وای سترکا نور احمد هلات پیروز بکن لهر در ولات حبیب خدا محمد هات شیرینه غم روینه او عشق و نور قنج و مرخاس عاشق و آزاد پرورا ببر خواه دکشینه
ببال خدا و هلدکشینه علی و عمر بیلال و سلمان روح الله پیر جمران عزیز و سرفراز دکه لسر ظالم و کوله دارا کسرا و قیسرا اوین دارن او عشق و نور دبرده بونه شیر و فیرس عقید بیترس حبس و سوارن بچارگا و بزایی به وی عشق هجایی اوی درباس بکن شم فرات خبردن شام و مزوپوتامیا نه ساسانی کاروان بگره نه رومیا اوی ستون قصر کسرا جی بشکن قدس و شام آمد و روم جی یک به یک فتح ببن به اسلام تکبن دست محمدیه تکبن دست اویندار محمدیه فخر کائنات حبیب خدا محمد هات وای سترکا نور احمد هلات پیروز بکن لهر در ولات پیروز بکن لباتمانه لآمده لإسطنبول ولتمام ولات خودش و راضی به تکبیر 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 خدا جو محمد امین گل sever hoca razı be inşallah dengi bir sağbe geli evindaren peygamber mevluda me be tamam coş u şahiya xwe berdewame inşallah eme vega ji ittihadul ulema gazi Molla Ömer Çelik bin ser mikrofonu Kerem kin hocam تکبیر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli bacılarım, kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah Celle Celaluhu hepinizin hayrını kabul eylesin inşallah. Şimdi konuşmama başlamadan önce vakit darlığıyla ilgili bir mesele, bir anekdot gibi bir şey anlatayım. Şimdi Ali Şeriatı var. Şehit Ali Şeriatı. Allah ondan razı olsun. O konferans verdiği zaman, konuştuğu zaman çok seri bir şekilde konuşurdu. Çok süratli bir şekilde konuşurdu. Ona üstadım niye bu kadar seri konuşuyorsun? İnsanlar seni anlamakta zorlanıyor dediklerinde vakit yok. Söylenecek çok şey var ama vaktimiz yok diyordu. Bizim de söyleyecek çok şeyimiz var ama vaktimiz yok. Hakkınızı helal edin. Vaktimiz müddetince birkaç kelam etmeye çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakıyla ilgili. Peygamberler insanlık tarihinin en üstün ahlaka sahip kişileridir. Onlar şahıslarında hem içinde yaşadıkları topluma hem de daha sonra gelecek nesillere en iyi örnek sunarlar. Onların hayatları ve yaşayış tarzları fertler ve toplumlar için en ideal örnektirler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan itibaren en üstün ahlaki duygulara sahipti. Gerek çocukluk gerekse gençlik yılları akranlarından çok farklı geçti. Kötülüklerin her çeşidinin son derece yaygın olduğu bir toplumda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu son peygamber olarak görevlendireceği Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı çocukluğundan itibaren cahiliyenin
her türlü kirinden ve ahlaksızlığından onu temizlemişti. Hazreti Hatice validemizin Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama söylediği bu sözler peygamberlikten önceki dönemde yaşadığı toplumda kadir ve kıymetinin, yüce ahlakının ne derecede olduğunu bize gösterir. Hani Efendimiz aleyhissalatu vesselam Cebrail aleyhisselam kendisine vahiy getirdiğinde ilk etapta korkmuştu ve hemen eve gelip beni örtünüz demişti. Hazreti Hatice'ye ey Hatice ben korkuyorum demişti. Bana bir şey mi oldu? Acaba ben aklını mı yitireceğim diye. Fakat Hazreti Hatice validemiz hayır. Vallahi Allah seni yalnız bırakmayacaktır. Çünkü sen insanlara iyilik eder. Fakirlere, yoksullara yardım eder. Akrabaların hakkını gözetir. Borçluların borcunu verirsin. Muhakkak ki Rabbin seni yalnız bırakmayacaktır diye. Beşeri özellikleri bakımından Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam da bizim gibidir. Beşeri özellikler olarak. Yer, içer, uyur, yorulur, sevinir ve üzülür. Ancak beşeri vasıfların ahenk ve ölçüsü bakımından diğer insanlara üstünlüğü söz konusudur. Bu nedenle o seyyidül beşer, insan oğlunun en üstünü ünvanına sahiptir. Aslında beşeri vasıflar ifadesiyle her insanın sahip olabileceği özellikler kastedilmektedir. Ancak bu konuda diğer insanların üstündedir. Bir şiirde şöyle söylenir. Muhammedun beşerun ve leyse kel beşer. Muhammedun yakutetun ve nasu kel hacer. Muhammed bir beşerdir ama sıradan bir beşer değildir. Onun insanlığı tıpkı yakutun diğer taşlara olan üstünlüğü gibidir. Tekbir! Hazreti Peygamber'in beşeri yönüne dikkat çeken hususlardan biri de onda bütün beşeri ve ahlaki vasıfların ölçülü ve denge halinde bulunmasıdır. Bu nedenle onun hangi özellikle temayüz ettiğini görebilmek ve söylemek neredeyse imkansızdır. Zira o itidal ve denge adamıdır. Ve bu denge kemal üzere olan bir dengedir. Hepsinden birer parça değil, gerektiği kadar olanına sahiptir. Tekbir! Tekbir! Çünkü Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yüce ahlakından bahsederken ayeti kerimede Estaizu billah ve inneke leala hulukin azim. Muhakkak ki sen en yüce bir ahlak üzerinesin. Yine ayeti kerimede لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Muhakkak ki andolsun Resulullah'ta sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için en güzel örneklikler ve numuneler vardır. Bakınız burada Rabbimiz Celle Celaluhu bize hitap ediyor. Kime? Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için. Bizler de Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umuyoruz. Buna iman etmişiz. Şu geçici dünya hayatında Rabbimizin bize verdiği hayat, nefes bir gün son bulacak. Ve yaptıklarımızın hesabını vermek üzere Allah Celle Celaluhu bizleri yeniden diriltecek. Bu bizim inancımızın temelidir, amentumuzdur. Bir de Allah Celle Celaluhu'nu çok zikredenler için, Allah'ı çok ananlar için,
Allah'ı çok sevenler için en güzel örnektir. Öyleyse Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek siretini ve hayatını en güzel şekliyle öğrenmemiz gerek. Çünkü yarın kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ittiba edip etmediğimizle ilgili hayatını öğrenip hayatımıza tatbik edip etmediğimizle ilgili bizi hesaba çekecek. Bakınız, sahabenin biri Hazreti Aişe validemizin yanına geliyor ve diyor ki ya ummel müminin enbi'ini en huliki Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey anneciğim, ey müminlerin annesi, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından haber verir misin? Bakın mübarek annemiz قالت eleste takra'ul Kur'an. Sen hiç Kur'an okumuyor musun? Sen hiç Kur'an okumuyor musun diyor. Kultu bela. Sahabe diyor ki evet ben okuyorum. Fe inne huluka nebiyallahi sallallahu aleyhi ve sellem kânel Kur'an. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dır. Rabbimiz Celle Celaluhu Fatiha'dan Nas suresine kadar Kur'an-ı Kerim'de bize istemişse, ne emretmişse, neyi yasaklamışsa, neden uzaklaşmamız gerekiyorsa en güzel şekliyle, en kamil şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bizatihi tatbik edip bize örnek olmuştur. Ve o sahabe diyor ki فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَدًا اِنْ hatta emut. Bu bana kafi geldi, bana yetti ve artık ölünce kadar hiç kimseden bir şey sormayacağım dedi. Şimdi o zaman bize düşen görev, madem Hazreti Aişe validemiz bizi Kur'an'a yönlendirmiş, Efendimizin ahlakı Kur'an idi. O zaman Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı nasıl anlatıyor ona bakacağız. Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşantısını nasıl anlatıyor? Kur'an bizden ne istemiş ona bakacağız. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlakından bazı numuneler söyleyeceğiz inşallah. Allah'ın haramlarına ve hududuna karşı son derece titiz davranırdı. Rabbimiz Celle Celaluhu ayet-i kerimede buyuruyor. İşte bunlar Allah'ın hudududur. Sakın onu çiğnemeyin diye. İnsanlar içerisinde Allah'ın hududuna en fazla riayet eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. Bir defasında zekat hurmalarından bir öbek, bir küme vardı. Hazreti Hasan Efendimiz o zekat hurmalarının yanına geldiğinde elini hurmaya atıp yemek istedi. Daha hurma ağzındayken mübarek Efendimiz buna mani oldu ve ağzındaki hurmayı çıkardı. Onu çıkar ağzından evladım, o bize helal değildir. Bakınız, Allah'ın Celle Celaluhu'nun hududuna riayetteki incelik. Hiçbir insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kadar Allah'ın hududuna riayet etmezdi. Temizliği, maddi manevi temizliği çok severdi. Çünkü Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede muhakkak ki Allah çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri severdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sahabelerden gelen rivayetle ben Allah'a çok tövbe ve istiğfar ediyorum. Siz de Allah'a çok tövbe ve istiğfar edin buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam temizlikten
hem ruhun temizliği hem de bedenin temizliği kendisinde kemal seviyesindeydi. Boş vakit geçirmezdi. Zamanını çok iyi değerlendirirdi. Gündüzleri ev işlerinde bir bölümde eşlerine yardım eder. Ev işlerini görür, evin ihtiyaçlarını görür. Bununla beraber arkadaşlarıyla sohbet eder, gelenlere İslam'ı anlatır, gelen elçilere İslam'ı söyler. Bununla birlikte aynı gün içerisinde hasta ziyaretleri yapar, cenazelere katılır, taziyelere gider ve sahabeleriyle Allah'ın emrini en güzel bir şekilde nasıl anlatır diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gün boyu uğraşırdı. Yine bununla birlikte kendisi aynı zamanda bir devlet başkanıydı. Bir devlet yönetip idare ediyordu. Bu kadar vakit içerisinde bütün işleri en güzel ve kemaliyle yerine getiriyordu. Bundan da bizim alacağımız ders, biz de boş vakit geçirmememiz gerekir. Zaten ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor, o müminler boş işlerden ve boş şeylerden yüz çevirirler. İşte biz bunun kemalini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından öğreniyoruz. Kimsenin kalbini kırmaz. Bilakis kırılan kalpleri onarırdı. Hiç kötü söz söylemez, kimseye kötülük yapmazdı. Kimsenin gönlünü kırmaz, hiç kimseyi de hor görmezdi. Hazreti Enes radıyallahu anh 10 yıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulundu. Efendimiz'e hizmete başladığında daha çocuk yaştaydı. Bir gün dahi olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla bana kızmadı, bana kötü bir söz söylemedi diyor. Şimdi bizler çocuk yetiştiriyoruz ama çocuklarımız bize asi oluyor. Çocuklarımız İslam'dan uzaklaşıyor. İş yeri sahibiyiz, imalatçıyız, patronuz ama işçilerimiz bize düşman oluyor. İşçilerimiz bize düşmanlık ediyor. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakına sahip değiliz. Çocuklarımızla güzel ahlak ile muamele etmiyoruz. İşçilerimizle güzel ahlak ile muamele etmiyoruz. Eğer işçiysek patronumuzla güzel ahlak ile muamele etmiyoruz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sabırlı idi. 23 yıllık nübüvvet hayatı boyunca en ağır eziyetlere düçar oldu. En ağır eziyet ve işkencelere maruz kaldı. Mübarek gözlerinin önünde sahabeleri en ağır eziyet ve işkencelerden geçirildi. Ama bir güne bir gün hayatından asla şekva etmedi. Başına ne geldiyse hep sabretti. Ve dedi ki ya Rabbi, başıma gelen bu bela ve musibetler senin gazabından olmasın. Yeter ki sen bana darılma. Başıma gelen her şeye ben sabrederim. Bizler de Müslüman olarak Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olarak elbette ki bu kutlu yolda, bu kutlu mücadelede başımıza bela ve musibetler gelecek. Eziyet ve sıkıntılar gelecek. Fakirlikle karşılaşacağız. Yoksullukla karşılaşacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl sabretmişse bize düşen de fesabrun cemildir. En güzel bir şekilde sabretmek. Allah muhafaza. Başımıza gelen bela ve musibetlere bir an dahi olsun sabırsızlık gösterip şekva edersek o zaman Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatımız kesilir. Allah muhafaza eylesin. Efendimiz güler yüzlü, tatlı sözlü ve ince ruhluydu. Hastaları ziyaret eder, cenaze törenlerine katılırdı. Yapılan davetleri reddetmezdi. Üstün haya sahibiydi. Hayanın imandan olduğunu söylerdi. Cömertlikte dengi yoktu.
özellikle Ramazan ayı geldiğinde daha fazla cömert olurdu. Her fırsatta insanlarla iletişim kurmaya çalışır, empati kurarak karşısındaki kişileri etkilerdi. Öyle ki Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimede muhakkak içinizden size bir peygamber gönderdik. Sizin sıkıntıya uğramanız onu çok üzer. Ayrıca müminlere karşı da çok merhametli ve şefkatlidir. Her şeyden önce Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bakış açısı insan merkezliydi. İnsan olarak bakardı. Onu kazanma noktasına bakardı. Dini ne olursa olsun ona insan gözüyle bakar, insan muamelesi yapardı. Efendimizin bu yüce ahlakı sayesindedir ki birçok müşrik bu ahlak sayesinde eriyip iman potasına girdi. Bakınız, bir defasında Avres bin Haris diye bir müşrik var. Avres bin Haris. Bu kısayı anlatıp sohbetime son vereceğim. Bedir'den sonra intikam almak için kendi kabilesini topluyor. Beni Muharib oğullarından. Biz bu işin intikamını alalım diye. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir şekilde onların intikam için toplandığını ve Müslümanlara saldıracağının haberini alıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sahabeleri hazırlıyor, o da yola çıkıyor. Yolda aynı kabileden Cabbar diye bir adama rastlıyorlar. Sahabeler onu tanıyor. Diyor ki sen falan kabiledensin. Falan kabile bizi yok etmek için bir araya gelmiş. Mümkün değil ki senin haberin olmasın. Biz seni yakaladık, seni bırakmayız diyorlar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getiriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adamı İslam'a çağırıyor. Bakın. Onun Müslüman olmasıdır hedef. İnsanların iman etmesidir hedef bu, gaye bu, amaç bu. Ve o adam iman ediyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben onları biliyorum. Falan mevkide toplanacaklar büyük bir ihtimalle. Ama benim onların size karşı ordu topladığından haberim yok. Eğer ordu toplasalar da falan mevkide konaklarlar. Korkaktırlar. Siz onlara saldırırsanız falan mevkiye sığınırlar diye. Efendimiz de öyle yapıyor ve onlara saldırıyor. Bir baskın yapınca onlar korkudan dağılıp kaçıyorlar. Savaşmadan İslam ordusu geri geliyor. Ordu yorgunluğunda bir mola veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek bir ağacın dibinde uzanıp uyuyor. Bu arada Arves'in adamlarından biri, onlar da takip ediyorlar gizlice, haber veriyor, diyor ki gel Muhammed ağacın dibinde ve askerlerinden de uzak bir bölgede. Sen şimdi saldırırsan onu öldürürsün. Ve Arves de geliyor. Gerçekten Efendimiz ağacın dibinde tek başına, koruma yok. Kılıcını alıp Efendimizin başına dikiliyor. Ve diyor ki Muhammed diyor, seni elimden kim kurtaracak? Efendimiz gözlerini açtığında Allah diyor. Yeri ve gökleri yaratan Allah. Adam korkudan titriyor, elinden kılıcı düşüyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kılıcını alıyor, boynuna bırakıyor. Boynunda tutuyor. Peki diyor, söyle bakalım seni kim kurtaracak benim elimden? Adam korkudan tir tir titriyor. Ya Muhammed diyor, ben hata ettim diyor. Ben hata ettim. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle diyor. Sen İman etmemekle hata ettin ey Arves diyor. İman etmemekle hata ettin. Vallahi Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben de onun kulu ve Resulüyüm. Gel iman et diyor. Ey Muhammed diyor, istesem beni öldürürsün diyor. Benim gayem seni öldürmek değil.
seni diriltmektir diyor. Ve adam orada Müslüman oluyor. Şimdi bizler de onun ümmeti olarak insanlara İslam'ı götürdüğümüzde gayemiz insan merkezi olursa, insanların hidayet bulması olursa ve insanların hidayet bulması uğruna başımıza gelen her türlü belaya, acıya, eziyete, işkenceye sırf Allah rızası için katlanırsak elbette ki Allah Celle Celaluhu her asırda Müslümanlara yardım eder ve Müslümanları içine düştüğü bu zilletten kurtarır. Tabi kısa bir zaman içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini anlatmak mümkün değil ki 1400 yıldır on binlerce, yüz binlerce cilt kitap yazılmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Fakat acizane tavsiyemiz odur ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyalım, okuyalım. Lütfen Allah için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan kitapları okuyalım. Siyer kitaplarını okuyalım. Vallahi içine düştüğümüz bu karanlık asırda, içine düştüğümüz bu zillette belki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar hiçbir dönemde iman edenler bugün içine düştüğümüz zillet gibi bir zillet çukuruna düşmemişti. Kurtuluş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır. Kurtuluş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına ittibadır. Ondan başka bir kurtuluş, ondan başka bir yol yoktur bizim için. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlamayı bizlere nasip eylesin. Ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tekbir! 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 Aziz misafirler, İttihadül Ulema üyesi saygıdeğer Ömer Çelik hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir selam gönderelim, sonra sahneyi inşallah son ilahi faslı için kardeşlerimize bırakacağız. Hazır mıyız? Alemlere rahmet olana, Allah'ın Habibine, ahlak ve adalet rehberine, Allah hepinizden razı olsun. Son ilahi faslı için sahneyi kardeşlerime bırakıyorum. Allah razı olsun tekrar. Tekbir! 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 Evet, sahabenin dediği gibi bizler de anam babam sana feda olsun Muhammed diyoruz inşallah. Hep beraber bir gür bir sesle. O Bedri Yılmaz kahramanıdır, o gelecek neslin şah damarıdır. Onunla bu ümmet şahlanmalıdır. Canlar özleminle yanar Muhammed. Onlar Yunus. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canım babam sana feda Muhammed. Sensin bize şeref, sen bize şansın. Seni sevmeyenler ateşte yansın. Sen gözümüze nur, kalbe sultansın. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canlar özleminle yanar Muhammed. Canlar özleminle
Saraylı Allah. Evet, hep beraber gül bir sesle ya Resulallah. Ya Resulallah, Kanka Allah şevo piroş. Ya Resulallah, Koy helas bine insan şudoş. Ya Resulallah, Vecihey görüşüyle dida. Ya Resulallah, Veki roşetine bitilda. Ya Resulallah, Perde tarişi sergilda. Ya Resulallah, Vecihey görüşüyle dida. Ya Resulallah, Veki roşetine bitilda. Ya Resulallah, Perde tarişi sergilda. Ya Resulallah. Severim Habibi Hudaya Muhammed Mustafa'ya Tabibi Derdaya Muhammed Mustafa'ya Tekbir! Habibi Hudaya Muhammed Mustafa'ya Tabibi Derdaya Muhammed Mustafa'ya Cane Canaya Muhammed Mustafa'ya Selam Aya Muhammed
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين والحمد لله رب العالمين. خداش هنرمند مرازی به انشاءالله زوال نددن گیوان گلی میوانم بقیمت ام هیدی هاتن داویه پروگراما خو دستی مج مولود نابه لبلی انشاءالله امی بدعای مولود خو بداوی بخن جبو دعای جي اتحاد العلماء امي غازي مولا شيخ موس املك بكن ان شاء الله كلامكن سيدان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وأيد الإسلام والمسلمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد اللهم اجمع شمل أمة محمد اللهم فرج ومخرج لأمة محمد اللهم وحد أمة محمد حول خليفة في أقرب زمان يا رب العالمين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين
والخائنين أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم خرب ديارهم وشتت جموعهم ونكس أعلامهم واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين. يا رب عالمي، يا رب كائناتي، تبرحم كرما خم ربك في جفينا قوشبو محمد عليه الصلاة والسلام لفيدي كومبويا تبرحم كرما خب ربك يا ربي تدفي دنيا دا دستمج سنة محمد عليه الصلاة والسلام نقتيني دا آخرتي تتم الشفاعات مع محمد عليه الصلاة والسلام محروم نك يا ربي. دروجا قيامتي دروجا چونا جنتي تجهبالتيا محمد عليه الصلاة والسلام تما محروم نك يا رب العالمين. يا ربي أفان إنساني قوشبو عشقا نبيت محمد عليه الصلاة والسلام لفرج فيانا تبرحم كرما خب في جماعتها ربك يا ربي توان بدي خاطر محمد عليه الصلاة والسلام. يا ربي تموزاروك ما أهل عيال ما أبو جناب ما خال جن خال ما تمام أقرباء ما شر كافر وخاين وظالم محافظة بك تولاتي من شر شيطان محافظة بك شر خاين محافظة بك يا ربي. يا رب العالمين بيت تشاواج محمد عليه الصلاة والسلام تقول يا حبيب الله يا ربي توي محمد يجمر جيبك يا حبيب يا ربي تجمر جيبك حسكري يا ربي تحسكرنا ويتاخي دلي ملته قلمة تماما يا رب العالمين. يا ربي تويج مرد دنيا واخرت دبك يا رهبر وريزان يا ربي 100,000 شكر جترا قوت ام قراند نجو امتا محمد عليه الصلاة والسلام. يا ربي يا ربي تفيج فينا هانا بقرين جبوخا تنيتا ما بقرين جبوخا يا ربي تخلق حسكر يا محمد روبرو لكردستان وتمام ولات ودولتا بلا بك يا ربي. يا ربي تجنا خوشي مسلمان را شفاية بشيني مسلمان الطنقاية رتواش طنقاية درخي قرتي مسلمانات آزاد بك يا ربي ديندار مسلمان توانش دينيوان آزاد بك ترحد بك يا رب العالمين تما بجنتا خوشا بك يا ربي تلأمتا إسلامي وري الرحمة يا ربي توحدة يكيتي تخينا باما يا ربي تظالم وقحر ظالم قحر وبريشان بك يا ربي تما تجاري في دنيا دا رزيل وبريشان نكي تعزة أمتي لفقرين يا رب العالمين. آمين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.